Драги зрители и слушатели, екшенът продължава от последните 36 часа. Още съм във филма, значи не мога да изляза от този филм. Няма да излиза. Ето, Той са пострадалите от следствието. Те са следващия брак, с които се занимава. Ай, има една тапанарка тук. Ей! Тото и то, където съм аз, то там. Markinsa normal. Bayılacağım kalan bayılacağım. Ama ne ya? Sıcak mı ne? Çok sıcak. Gölgedeyiz basit ben şimdi. Значи, гледай какво става. Kalbim çıkacak yerinde. Ama biz demek ki geçişmişik bir saatiste. Geçiş. Ama Biz orada aşağıda benzinin oynarken olduğu ha. yerde. Yani çünkü yola bakayım. Sağ tarafa bakmadım. Biz park ettiği arabayı orada dikili diyormuşum, gelmiş benzin kullanmasın, yanına bizi bekliyor. Biz orada. Аз виждам пътя, аз пътя гледах, бе. Biz de öyle Becan. Ben bütün kalan bir bu yan bakayım, bir bu yan bakayım. Yok kimseyi göremiyoruz. Ah değilim. Ondan sonra aklıma geldi. Onu da Ямбол, то с обратен си. Tuba. Herhalde hem onlar falan. От тази страна му е вола. Tuba da ağrıyım kan, tete kan acaba ne oldu?